toi fa tala fa tol fa poponga telefon me le si ufonga le lo mua mo le nei vaenga le tai au. E le o toi mamau e a mata fa aola lo le va mo mola vai le hemisphere i saute e alu i le eltise mo le awhea lua i le tala fa tai o Wellington e. E tatala ina aloa ia le vai sa fau peitai o ana nawhina siasi atu ia le pahalamia Jacinda Ardern e mai mua pe whapewhio na whaangai o i whemalanga inga le vaa o lo taula saunga le mole i karere i si viu i loa hat. Sa manatul pahalamia o le vaa o le i karere o se fuafuanga le leitele i le ngatau ni whaatupu manatu fau. Ai o sava no fo i whawai lea i tō aingo pisinisi na sauno Ardern o le whaatapula aino le kapone wa atiliuna ina ile malo mapulenga e whaatino ngai o inga tala whea ngai ma o lea fo i wanaunau le pulenga no au kilane e muli whaataita inga Wellington e ala ile tatalango ni alatau au nanga o waa e alu ile tise e tatala aloa ia ile vaya sofou ai o le taimi mua le whaatino i malanga mo feo inga lautele o luma mai o le kebisi masi e o atu ia Februari ua pio se au nanga masani ma o se tulanga i wha o Sofia i fofuanga uma Wellington ina ianga i pea i luma. E silia ma le kuata leo wha ingo mātua ma ilato e tausia whana witi e musua pele o mautino foi i le whai o tui pui o tamaiti malita i lima tausanganga i ta isfultasi le mātutua mo le COVID isfuluiva tu sai malei ungo se saili linga fau na whaatonoina le malo le whai o se saili linga e le Horizon Research. Malo tau mateina le o atu le fitulua pasene o ilato e whaial tui pui ai o leisi pasene o tutoe ai e le o mautino pe mana na o whaini tui pui o maori e wa aia whana witi e fōlinga mai e le o no whaia tui pui o tamaiti ai lima tas pasene sao lato whaalia o le a whai tui pui ai valu fitu pasene o tangata initia New Zealand e wa aia whana witi e fōlinga o le a whaia tui pui o lato whanau. O lo ilo le malo le whaalau te lenga o le whai o tui pui o tamaiti e ta ilima nga ia toli ta isfutasi tau sanga le mātutua e fuel whaamauninga le met safe whaatase ma le uto tui pui le whaisa le ono whaalau te leo le fuafuanga po leo ngā tutono Januari na ta wal pahalamia Jacinda Ardern o le whai ungai whai ai tui pui o tamaiti la iti o se tūlanga o ave e la lātou whaamua. Sa whaangaina le tamai tai pulo le Labour Kiri Allen, lana whaasilsilanga le te atolo na kānesa e whaalo to tele isi tamai tai, na ia whai soo ala tau siaki, moni tu aingo kānesa ese, na mai alele tong fitinga Allen molo na kānesa, le sa o atulvaenga tolulo na malosi, i tō tonga whanau le masino yuni, na ita uile asona nafi, sa ia mawala wala au mai sitasio fōma ia whailo atu ia te ia, o lana wha atale na whaila amtanga vaya sonei, wa whailo i lelea i ni whailonga wa aio le iei o le kānesa. E pele pili o tai lima tausanga i te tauna wha awa waipea ana siake i te tono masina e ono. Sa ia tu o lalo i nisi tangata New Zealand ina ia wha o ngā tonga fitinga o so inga wha sa nisi, ma le to mai ui fōma ina ia mawhaio na waweloa so se kānesa na ilo le tūlanga sao o iai. O lo whaanga soloni su enga i se fōma i kaya poi e whaapea. Sapu ina lo nā ta ilana au nanga, au ia tu whaina atu ni whaamaumaunga whaamauninga pepelo mō tangata, ia ele te tauna whaiola tūtui pui, na pu ina le News Hub se atau Johnny Kirard. O ia o ina tangata ile awalai whaonga ia whaamaumaunga, ma whailo fo i whaapele i whaia ni ona tui pui. O le aso tofi, e whaapea sa i se tangata ile kesi le whaafeloa i tangata i ulu whale atu le au nanga lea fōmai, peitai, e wisa whaapipi ele whaasilasilanga e whaapea o loo matala, ai le ise tasina alu atu e tatala le whaitotoa, i le sui o le leito New Zealand sao o atu iai, na ta ue le Medical Council, le whaalapo taputonga le tuli mataina le sao ma le ato o toa o ngā luenga whaatino fōma e whaapea, o atu ia ilato se ripoti o lea mata upo, ma o lo ilo ina popolenga, ia sala ngai le whaamatalanga, o Tirad e mai le United States, ma uasilia ma le luas fultausanga o ngā lulue malona to olua oni fōma e awhia ele vaitai misai iai oni misionari i Ecuador ma Afrika. Na whaalia le pahalamia Jacinda Ardern o se tūlanga whaanono tele le wa aio se fōma i o whaiani ngā yoinga e lamati ai soifua o isi tangata.
Salang-langoina le palemene ato le suinga le tulafono e mawhaeo na suia le tu ainga tangata e finangalo iai tangata taito tasi i totono pe pa whanau. Maole a le toe mo umiaina ni wha maoninga mai fo mai polso i fo maloloina wha tase ma wha i unga e whaia e wha amasinonga mo ia suinga. O le a wha malo sia le suia le tulafono polisi sifulvalo masino lumanai. Pe a mai ona saini le kovana sili le ma saini ona tupu ina ya somulmuliane pe a pasia se tulafono ilona faitaunga whaatolu na ta ua Elizabeth Kerekere o le vaenga whaupwhaia le Greens o le pasia i o le pili mo pe pa whanau ma liu whaipoiponga ma le ristalang o whaatasinga o le ātele ai le taimi e whaasawina o whale whaamasino mo ainga whaatasema taimi o fo mai na ta ua le minsta mo le loto i whale Giantinetti o se a Sofia Fialia mo le palemene ona o se whainga malanga whita mo tangata o le atunu e tu ainga tutusa maisi mafutanga sa whaamanu alia i latou ona e pei o whaasino sino lima mga yoinga whailunga tangata e whaasanga ia i latou. O le amataina le ofisa o malanga inga New Zealand le toi whaanga solonga o talo sanga no whamau o lo o whaia i atunu i whafo a o saune le toi tatalanga o tua oio le atunu o e le tau sanga a sau. Talua yono le tapuninga tua oio New Zealand mai le COVID-19 na tau fia le whaanga solonga o talo sanga o le televisa mo le ulu whale mai tutono New Zealand i ona ofisa i atunu i whafo peitai i sa mata upuna tu inatu i le whaamasinonga i sa taimi e le imamao atu. Na whai se whai unga e titau o na wha mai a lelele whai ngotalo sanga mo visa no whamau i atuno i whafo. A ole i tapu ni atua o yo le atuno i a mati lua wheluas fulu. E tu samale lua whetolu se laulea whai ngotalo sanga mo no whamau. Na tauli maina e ofisa o New Zealand i atuno i whafo. A ole i tapu ni a whemalanga inga wha lo ele i whaia iai se whai unga. I taalonga, wa maol tama i taio solo Fitzpatrick le whailonga pito maulunga o tufanga whailonga o taalonga ne tipolo New Zealand mo le lua whelua tasi o le Dame Lois Moya Supreme Award. O le tama i tai pito sili ona le leila na taalo ne tipolo i tauwanga po taamilusanga umalawa i le atunu. O le awhewhia na whinwhaiele tufanga whailonga masafa salalawina i lunga o penga tawhailangi ona o le COVID-19 sa ia taitaina le awa le Mystics. Lena siampini il ta'amil sanga le ANC Premiership ili tau sanga nei sa ilonga fo ilan ta'alo ili Silver Ferns i tau vanga whaavao malo. Lena si itielo na tulanga li sui kapteni o le awa le atunu o le whailonga le tumaita i Silver Ferns o le tau sanga na maule Samantha Winders o ia whailonga sa filifili ma whaia ia li whainga balo tau whaia ongo le au. Whape matamaita i le Silver Ferns o Karen Burka na mawaina le whailonga o le tamaita i taalo le ANC Premiership o le tausanga. Talafawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.